Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमची प्रार्थना स्थळां आमची गिरेस्त संस्कृती दायज प्रतीक जावन आसा. गोंयभर विविध वाठारांनी आमकां अनेक देवळां भग्न आनी उपेक्षीत स्थितीत दिसता. पोर्तुगीज राजवटीत सांस्कृतीक केंद्रां उद्ध्वस्त करपाचो शिस्तबद्ध यत्न जाल्लो. ह्या उपेक्षीत वास्तू आनी देवळांचे पर्यटनाच्या विकासाच्या दृश्टीन पुनर्जीवीत आनी पुनर्निर्माण करपा खातीर आमी 20 कोटीची आर्थीक तरतूद करता. ॲक्च्युली ही जी देवळां आसा ती दुसरे कडेन ऑलरेडी बांदल्या, पूण ज्या जागेर जी देवळां मोडल्या थंय जर आमचे परत कितें उबें करतात जाल्यार आमी ताका हातभार लावप हें आमचें कर्तव्य. तुम्ही होकार दिता हांकां? ऑफकोर्स आमची जी देवळां मोडून पडल्या तो जागो तसोच आसा आनी त्या जाग्यार आमच्या पुर्वजांनी जें कितें केल्लें तें सांबाळप हें आमचें कर्तव्य. गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जेन्ना आपल्या दुसऱ्या टर्माचें पयलें बजेट मांडलें तेन्ना एक प्रॉमीस केल्ले बजेट स्पिचान की गोंयचे जे थोडे मोन्युमेंट्स आहा, थोडी टेम्पल्स आहा स्पेशली जी मोडलेलीं पोर्तुगीजाच्या काळान बी उद्ध्वस्त केल्ली ती परत रिस्टोर करपाचें आनी तेच्या खातीर तेणी प्रोविजनूय उलोवन दाखयलें. सम 20 crores प्रोविजनूय तेणी उलोवन दाखयलें बजेटा भितर. पण तें कशें कितें फुडें वयतलें हें जाणून घेवपाक आमी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान येयला आनी आमच्या वांगडा आहा एसिस्टंट सुप्रिटेंडंट आर्किओलॉजिस्ट वरद सबनीस. तेजे कडल्यान जाणून घेया कशें कितें फुडें वयतलें. ते बजेटान जे प्रॉमीस केल्लें पळय न्हू तेजे बद्दल डिपार्टमेंटान तेजे उपरांत कितें काम स्टार्ट बी केलां? See, budget speech and जेन्ना declare केलें, so after that we received instructions from the office of Honorable Chief Minister to prepare extensive list of such monuments which were destroyed during Portuguese regime. And to have that extensive database, we have initiated the work of carrying out survey of all those monuments which suffered during the Portuguese rule. To see that we have an extensive list of all archaeological sites, monuments and antique objects which are there in the state. We need to have such database, and on the lines of National Mission on Monuments and Antiquities, where the database of such archaeological objects and monuments is carried out by central government. On same line, we want to have a database of all such archaeological monuments, and based on this database further instructions will be sought from higher authorities. But to carry out restoration of all such monuments which were destroyed during Portuguese time, we need to have this database, and the work to create such database has begun. थोडे मोन्युमेंट्स आहा ते रेजिस्टर आसता पळय सेंटराचे हितून आसता, गोंयच्या हितून आसतात, जे थोडे ना हे सगळे आतां ह्या लिस्टान येतल्यान सगळ्यांक एक आयडेंटिटी मेळटली तुमच्या लिस्टान इन्व्हेंटरीन तुमची एक इन्व्हेंटरी तयार जातली तेजेर. The exact plan is, see, if we see the present condition, then we have 51 monuments and sites which are of archaeological importance, which are notified by Directorate of Archives and Archaeology. Apart from that, there are 21 monuments and sites which are of national importance, notified by Archaeological Survey of India. If we keep these monuments which have got legal protection and identity aside, then there are thousands of heritage structures which are scattered in all the villages and urban areas of Goa. So far we don't have extensive list and documentation of such monuments. So with the initiative taken by higher authorities of this government, we intend to have this database also, and further course of action, especially about restoring the old monuments which were destroyed, will be based on this database only. पयलीं डेटाबेस तयार Only करतले, database तयार करतलो. तेजे उपरांत खंयचे रिपेर खंयचे रिस्टोर करपाचे ते सगळे मागीर ठरतले. Yes, the extensive database and report will be submitted to higher authorities for further instructions. ते तुमचे डिपार्टमेंट करता रिस्टोरेशन वा तशें कितें बी अजून पर्यंत फायनल जाल्लें काय ते ठरोवपाचें आसा? See, archaeological monuments are restored, or that mandate is with Department of Archaeology. However, depending upon the instructions what we received from top, course of action will be initiated. हे इन्व्हेंटरी तयार करपाक आयडेंटिफाय करपाक आनी तुमचे लिस्टान हाडपाक कितलो टायम वचपाक शकता? सगळे तुमी हजारभर म्हटले जे नोंद ना म्हटले. So it will take few months. It is very difficult to tell at this point of time. So we are in process to apply for the
funding and also support from National Mission on Monuments and Antiquities by Archaeological Survey of India, Government of India. So based on the kind of support what we receive, the future course of action will be initiated and it will take few months to come up with the तुमची टीम्स कामाक लागली Yes, we have informally started our work, but formally it will take some time to start. ऑन ग्राउंड जावपाचें Yes, yes, तेका आनी एक थोडे म्हयने लागतले yes. ओके हे आशिल्ले वरद सबनीस जेंच्यांनी सांगला ते प्रमाणे जे बजेट प्रॉमीस मुख्यमंत्र्यान केल्ले ही देवळां जी पोर्तुगीज रिजिमान जे आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आशिल्ले मॉन्युमेंट जे काबार जाले स्पेशल देवळां मोडलेलीं ती रिस्टोर करपा खातीर जे बजेट प्रॉमीस केले जे काम सुरू जालां हे आमकां वरद सबनीसा कडल्यान कळ्ळें ते सद्या पयलीं इन्व्हेंटरी तयार करता अशे खुबशे मॉन्युमेंट जे लिस्टान ना जे नोंद ना तेंची खंयच नोंद ना तेंचे पयलीं इन्व्हेंटरी तयार करता आनी तेजे उपरांत फुडलो प्रोसेस जातलो व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर